Imindeni yabakhwetha ibilungiselela ukubuya entabeni kwezinsizwa zayo, kepha manje isilungiselela imingcwabo. Leli ife elimnyama eligubuzele isifundazwe. Kulandela lo mshophi, uMnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ubambisene nababambe iqhaza esikweni lokusoka. Uvakashele izikole lapho kuqhutshwa khona leli siko. Kuzo kukhona esisedimbaza, ekwalini nasemdansana. Nalapho iziphathimandla zifike zaqaphela khona ukuthi izikole zokusoka zithatha isibalo esingaphezulu kwamandla sabasokwa. Sifike sabona pha kwabanye abakhwetha amakhankatha awekho bahleli bodwa abantwana. Sayikhalima ke loo nto ngoba abakhwetha xa bekulaa ndawo kufuneka kube kwikhankatha lonke ixesha likwazi uba liqiniseke uba abantwana bayancediswa ukuze baphile. Inhlangano yabaholi bendabuko iControlesa Eastern Cape ikhathazekile ngokushona kwabakhwetha. Uhlalo walenhlangano inkosi uNwelo Nonkonyane unesiphakamiso. Fikile ngoku ixesha lokokuba sithi kumakhanga amakhaya kwindawo ngendawo manxema wethu, kodwa kufuneka ngoku sixelele urhulumente into yoba lifikile ixesha lokuba njengoba sasivene ngo-1996 okokuba eli siko maliphinde okwalo kumakomkhulu. IControlesa ifuna bathathelwe izinyathelo zomthetho bagwetshwe abahola izikole zokusoka ezingekho emthethweni nabangalandeli imigomo nemiqathango yosiko lokusoka.